أخبارها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الرأي الإمام القسطلاني ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصلي وأغفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut idza qulta arikalane ngucap sapa sira li sahibika maring kanca sira yaumal jumu'ati ing dalem dina Jum'ah, yakni di waktu pembacaan khutbah di hari Jumat, ngucapaken ansit ing lafat ansit, maknane ansit menengo sapa sira. Wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu maca khutbah sapa imam. Ya napa nek ana wong ngomong, sampean ngomong nang kanca sampean ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, imam sedang membaca khutbah, kamu mengucapkan kata-kata amar, perintah kepada saudaramu atau orang yang di sampingmu, ansit, diam, menengo sapa sira. Nah, ucapan ansit nika sampeyan maengak kancane sampeyan nika nengeneng ja omong nika faqad lagauta mongko teman-teman nganggur sapa sira, buang-buang sapa sira, lago. Wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu maca khutbah sapa imam faqad lagauta mongko teman-teman nganggur sapa sira, percuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid, jika kamu mengatakan kepada saudara kamu di hari Jumat sedangkan imam membaca khutbah, kamu mengucapkan ansit, menengo sira, nengeneng, jaomong, diam, faqad lagauta, maka kamu benar-benar telah mengucapkan sesuatu yang nganggur, percuma, yakni aneka berpengaruh nika, bisa ngurangin kesempurnaan daripada khutbah Jum'ah. Nah, maka Ika Dinto banyak menimbulkan hukum dari kalangan para ulama tentang hukum berbicara ketika imam baca khutbah. Taib. Lalu siapa kalau kita menjumpai seseorang berbicara ketika hari Jumat, beda orang ngomong isyara,
tak usah ngocak. Lah omong ansit, diam kamu, jangan bicara. Aneka pun termasuk ngurangin dari kesempurnaan hadir Jum'ah. Lah terus tidak ada mau ngomongan ketika si khotib maca khutbah. Omong santak sampai mengganggu do orang sebeda dalam masjid. Ki repot gigirna takoke laben. Sepengaruh masjid neng tak omong atau semacam khutbah tak mainga dak hadirin agar supaya ngidingaki dengan seksama cek sampai beda sia omong. Jangan karo ngocak ke kanjen neng cak omong. Lah ngocak neng cak omong je Pak termasuk ngurangin kesempurnaan khutbah Jumat. Nah, terus dari mau ngomongan omong si tade gunana omong agejo omong agejo. Nah, taib. Maka monengka entoneka bisa dengan cara napa isyarah yushiru ayyushira ilaihi bisukut in fahimahu. Mon pacet orang sia omong kele faham kelaban isyarah cukup atau tulit ja omong tulit pas nika Mas penteliki cukup terus omong rame tok le kaki je rame omong tok kaki je lah omong paham iki dadi khotib Bilal rongoca wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallama ahadukum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Orang se lagha orang se percuma si omong gele fala jum'atalah maka Jumatna tak sempurna. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Maka disunahkan adab orang se hadir Jum'ah nika adalah insot, mendengarkan dengan seksama ya dingaki ongku khutbah nika paham tak paham ngerti tak ngerti kebacaan khutbah jadi idza arada nahya ghairihi, jika kamu ada seseorang hendak melarang orang lain berbicara, idza arada nahya ghairihi anil kalam ayyushira ilaihi, maka jalan keluarnya harus dengan isyarah, cukup kelaban isyarah. Jak omong, cok merame aja, cukup kelaban isyarah. Cukup kelaban apa isyarah. Fa in ta'adzara fahmuhu, umpama kalau tak paham, isyarah tak paham, falyanhahu bikalamin mukhtasarin, maka hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang lebih singkat. Nyare bahasa lebih singkat. Cak merameh lanjang gelu. Cak omong lanjang gelu. Kalak hinetok. Berarti kalak hinetok. Mon pacet kelaban isyarah gelek tak paham, maka hendaklah paenga atau cegah orang sya omong gelek kelaban apa? Kelaban ocaan mukhtasar wala yazidu ala aqallin mumkinin. Jangan kamu menambahi perkataan yang sekiranya memungkinkan dengan perkataan yang sedikit tersebut. Cek tambahin. Cukup. Tak usah tambahin. Nang aja nambahin aja. Dan ini kepentingan orang ibadah ini kan di ilmu Pak. Akhirnya ke masjid ramai, akhirnya benar tambah oleh gencaran, tambah oleh tusah. Aganggu ka orang ya, maka hukum macam-macam nika hukum orang omong ning ketika maca khutbah nika. Pertama ning kitab Al-Yaqutun Nafis halaman 245, waqtalafu fil kalami wal imamu yakhtubu bainal karahati wat tahrim. Ada dua pendapat di antara para ulama khilaf berbicara ketika imam membaca khutbah. Pertama karaha makruh, yang kedua
tahrim, haram. Bedese makruh, bedese haram. Al-a'immatu thalathah qalu bi tahrimihi. Telo imam selain Imam Syafi'i aneka hukama haram. Selain pendapat Imam Syafi'i, imam telo dari madzhabul arba'ah berbicara ketika imam membaca khutbah hukama haram. Haram hukama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit. Nengeneng ja omong, kata-kata nengeneng ja omong, au sah mah. Kata-kata enggak nikah faqat lagho punan, faqat lagho. Wa man lagho fala jum'atalah, maka Jum'atna tak sempurna. Haram hukumah. Wa Syafi'i qala bi karahatihi. Adapun pendapat Imam Syafi'i hukumah makruh. Diperbolehkan menurut pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik bahkan tasmiyatul atish, mengucapkan atau mendoakan kepada orang yang bersin membacakan alhamdulillah tetap haram hukumah. Asim alhamdulillah yarhamukallah, tak boleh baca yarhamukallah nih ketika khatib baca khutbah atau imam baca khutbah. Berdering asiman asim alhamdulillah, sunnah sama guna apa sunnahnya? Yarhamukallah, jawab yahdikumullah. Pendapat Imam Malik apa? Al-ma'ammal malikiyah faqalu hatta tashmiyatal atis yahrumu alaih. Walaupun nuaki orang yarhamukallah keng imam maja khutbah haram hukumah. Boleh omong biasa Pak. Oleh karena gak dinto cek sampai kawin mainan nikah. Banyak orang saya tak paham tentang nikah. Erekon biasa mengomongan baca ketika khutbah baca nikah. Baik. Nikah pendapat Imam Malik. Haram hukumah sekalipun mendoakan orang si asiman gela si doa. Adapun pendapat yang lain punten. Wa yusannul kalam athna'ul khutbah fi arba'ati umur. Hanya ada 4 perkara disunnahkan berbicara. Artinya omong. Oleh ketika 4 perkara. Pertama, tashmiyatul atis fa innahu mandubun. Ketika ada orang asiman terus si asiman kelak baca alhamdulillah, maka tetap disunahkan kecuali Imam Malik. Hukumah haram. Thaniyan raf'u sauti bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mubalaghah. Mengeraskan ketika mendengar nama nabi atau salawat min ghairi mubalaghah, tanpa tak pesan tak aki. Soro angkat suara tapi tanpa aring cereng. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. Angkat suara. Keng tak usah. Ini nyaman mubalaghah. Min ghairi mubalaghah, tanpa terlalu mengangkat suara. Adapun raf'us sauti tetap maca salawat ketika khatib maca khutbah, tetap sunaki maca apa? Salawat. Surah angka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Pon cukup. Jadi surah angka suara cak nengeneng. Cak riliri, cak on laun. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Laun gelu. Allahumma shalli alaihi. Laun gelu. Angka. Sunnah hukumah. Thalithan raddus salam. Fa innahu wajib. Ala khilafi fihi huna. Senomor telo menjawab salam, beda orang salam. Khatib napa beda orang salam, radus salam. Ketika khatib maca khutbah, beda orang nguduk salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetap disunahkan
menjawab salam. Rabi'an nomor 4 yang kibeneka ma qusida bihi daf'u adza ka inqadi a'ma awit tahdhir min aqrabin wa nahwiha, yaitu menolak sesuatu yang membahayakan. Beda kala jengking, umpama beda Jumatan ngetelak kala jengking sama ada orang awas pinggir kala jengking tak apa-apa. Tau beda orang maaf kalau non sebu mereka tak ketengal awas juga lengan, awas beda somor matalan, awas beda beling beda pakoh, ada orang saya tak ngetelak oleh. Apakah harus hanya berlaku bagi makmum? Imam atau oleh? Bagi imam pun wa yajuzu lil khatib kadzalik ay yaqta'al khutbah wa yatanabbah. Khatib beda orang olar matalan atau beda maleng beda napa soro pambu soro potong khutbana untuk ngingaki orang sedalam keadaan bahaya kala, baik bagi si sami'in, orang si hadirin, orang si hadir Jum'ah, ataupun bagi orang si maja khutbah yakni imam. Paham kau jangan gulang ki. Jadi hanya 4 perkara nika saya oleh ngocak ketika khatib maja khutbah. Tasyimatul atis, tapi pendapat Imam Malik tetap haram, tak oleh, walaupun beda orang asiman kala tak oleh tuaki. Tapi pendapat saya lain tetap sunnah, mandub, mengucapkan doa atuaki do orang saya bersin kala. Nomor 2 raf'us sauti bis shalah, mengangkat suara ketika salat min ghairi mubalaghah, tanpa terlalu mengeraskan, tidak terlalu. Yang ketiga raddus salam, menjawab salam. Yang keempat mengingatkan orang lain tentang sesuatu yang membahayakan. Ya, jadi sampean ngocak nong cak merame lah kaki je rame lah, nong cak omong kaki je lah omong, makan cak ngocak dari mak isyarah cukup kala to atau cukup pun. Ini kebagian cek tambah dari ini kamu pacet kelaban sesuatu saya sangat singkat nih kah. Jadi cek sampai omong karena ibadah ini kayak tineng Gusti Allah bagi-bagi beda ibadah tanang salaman, ibadah tanang nekuk tasbih, ya ibadah tanang membantu fuqara masakin, ini ibadah tanang. Ibadah merepat ajiling kareng sepo, ibadah merepat ajiling da orang sesoleh, ibadah merepat ajiling da ke Al-Quran, ajiling Ka'bah, ya lah tepak khutbah Jum'ah ni ke ibadah kopeng, bener ibadah tanang, bener ibadah lesan. Sampian beda khutbah cak macam selawat nengeneng pian sabak tasbena nengeneng colon jamunyi, jarang baca khutbah macam selawat macam Quran toleh nih kah, harus ngidingaki karena ibadah bagi tineng Gusti Allah. Ibadah merepat, ibadah lesan, ibadah tanang, ibadah kopeng tepak nikah ngidingaki cilingaki khotib nikah abes cek nondu khotib aja cilingaki. Maka meneng Pasuruan masih jame Pasuruan nikah mimbar pemaju supaya orang sekir deja yakni sekir kanan ben orang sekir kacer kena bisa ngetelak ke khotib karena pacet sunnah ki ajiling da ke khotib bener ngerem ning pinggir pengimaman kan sebenyak nika kan khutbah mimbar bening pinggir pengimaman. Nah jadi saya disa tak ngetelak, saya deja tak ngetelak, sekacer tak ngetelak. Maka meneng Pasuruan ning masih jame Pasuruan nika beda rodan nah khutbahnya ke beda roda, mimbarnya ke beda roda, beda kelaker wah, terus beda rel kanton nih kah, beda rel lah. Tapi sotok, mimbarnya ke sotok kada sampai lurus soft pertama nih kah, bisa ngetelak kapi dari kasa bisa ngetelak ke khotib. Jadi mau sholat baru, pemaju boleh pelepu dek tempat salah. Dah iya baca, soro nyongok ke khutbah si meja khutbah dia, soro abos. Ayuhan nas ittaqullah, nah
nangis kapi banyak saya nangis apa buat mak nangis gula enggak terkata ngembi engkau apa jenggun kau tipe nggak ngembi kau tanya kau jembin saya lang bola ya jadi nangis benih karena Jumatan nah abah ni kata mana cerita Pak Abdullah ni bila mau baca khutbah banyak orang nangis pak ya, masjid kantor ni ada bunaba ainal haman ainal qarun ainal aghnia al muhfakhamin wa aina ni khutbah nambah kasa dimma orang-orang sesoki lamba dimma orang ainal mutakabbirin dimma orang-orang sesombong ainal aghnia dimma orang-orang sesoki wallahi hum fit turab demi Allah setiap mata kapi pada dalam tanah ni banyak orang nangis lamba dia bunaba masjid ni enggak gingging banyak orang nangis mun Pak Abdullah ni kah maca khutbah jadi dari nada orang ngerti walaupun letak ngerti ke arte ngerti dari nada aja lah melas nada naponan seneka peteges maji mun maca khutbah ni maji ibu suruh ambo tak tegas ambo kalau pabik katong kata ke bahasa kade manji timun maca khutbah ni baca saat ni ke baca saat orang ada yang kerja saya khutbah kita kerja lain bi ceramah-ceramah biasa ceramah khitobah ni ke banyak kerja tapi mon khutbah Jumat ni ke baca betul-betul sakral ni soro pak enga ongku orang ni ke ayo tobat nah, oleh karena dinto mon acub anda cek sampai omong apa boleh mengganggu dekat khusyuk na orang beri tolesan dilarang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung dilarang membunyikan HP di silent harap HP di silent harap HP jangan dibunyikan nah juga aganggu utak HP na imam masyamunnya biar lagu goyang dombret wah mau nyena HP bah nyedang dua tepak menjengah kireng mate kula saben lambat kula tero do kata malah gudang lo tero bi imam masyamunnya apa HP na jatuh palang ya burung saya khusyuk tinggal teteh saya bagian imam ria takut HP namanya orang suruh neng HP itu rame Masya Allah ya nikah diantaranya apa harus pahamin nikah ya cek sampai omong ketika khutbah nikah sedang berlangsung omong ansid itu jelas fakot lagofa man lagofala Jumat tak sempurna Jumatna lah mulai tak sempurna apa ke Jumatna tempang sampai rame kerja masjid rame wila beja mulai ada ruwet ya ibadah yang duduk ibadah itu tak akhirah ada semaenga dikit maenga kocak wah anu dengan repot mun karo maenga ring seorang lemun kapi maenga sae abek nyocot repot jadi suara sampai masuk ke dalam masjid rame kerja tak ada rokokan kerja Masya Allah saking dari reman negara masuk ke pangeran dari sering karo seminggu sekalian ke masjid itu lengak nik ketela salah datang di budi mulai kada rame yang ngok tedung aja lah lakaran tu sana tibi tak ganggu dah orang dah kekhusyuk na orang naudzubillah ya maka ini keperhatiaki ketika khutib maca khutbah neng tasbih sabak Quran tutup neng colon cak amonya salawat cak amonya istighfar cak amonya tahmid takbir neng ibadah kopeng abas khutib nikah cilingaki khutib tojun bapaku cak tojuk senikah banyak ring khutbah ma tojuk senikah ya apole tojuk madingkrang ane salah letak ngidingaki omong waroko wajah kerja tu taruh karuanung kuda rem orang apa saking dari budun apalah dek rem tak ngerti gula larang ngelarang ngering apa jangan repot dek rem jalan kila terpentera orang se anu nikah ngelola masjid nikah pun dek rem jalan orang nikah betul-betul
Hatta kanak kene paenga walaupun kanak kene sebelum maca khutbah ore perengaki jaomong karena itu termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Adik-adik senek kene belajar khusyuk jaomong insyaallah neng ore seneka harus peduli mun enje ambu lah banje tadi khotib lah tedung be. Nah, akhirnya kicar kacar ibadeuna. Rame kapi atas seneng tingkat rame, seneng budi rame aku aja kapi karena tak ada kepedulian ponan. Padahal nika penting nika dalam khutbah Jumat nika. Ya bila khutbah tak sempurna, salat tak sempurna karena khutbah dua nika termasuk binangkana 2 rakaat daripada salat. Seneka. Ya, maqamar rakaatain padana 2 rakaat. Pon babut kula laku libur ge laku banyak walimah jadi besok hari Senin libur saya pada grup napa grup sahabat dengan grup Nesar Sejauh saya dari Kejayaan no. Tak mau kasih datang beritahu babut takbir ayyami mina wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقراباتنا ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تجعلنا ممن خالف أمرك صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي
فخر الوجوه شبوكار بن سالم وكعاق بن سالم قد رباني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالباري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طار وخضر مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاده والمحضر وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب علوي بن محمد بن علوي الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وشبوت وبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانغ والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب علوي بن سقاف وسقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح وصاحب التنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء وأصول ما فرم ثم إلى روحك هاجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصول وفره ثم لك عبد الله موسى بن هاشم ثم لك رافي وأصول وفره ثم إلى الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول وفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. آمين.